ki khubor ka bate CTV. Lawan Rajhapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Step into paradise at Mausen Telang Nongwar, your sustainable escape into nature's heart. Kajaintia Student Union, Kakasi Student Union, but Sinjuk Wehesh Nong Rejaintia, Hadi Mikliyo Jing Tip Jing Thormor Kuru Compania, Jik exam need Hajuai, Lingbaga Center, Hasin Mary Mazarelo Girls Higher Secondary School Juai, Lalait Ban Mi, Shagatega Center, when you can hallo kan nikaman. Yaganika entrance need like hot pelong like NTA Hasantre Ujamang. Ki samla ki bangat tho exam center Hasin Mary Mazarelo Girls Higher Secondary School kila kenno bahakani ke center la mi ki jin thormor ko pin klumar ya ki ken thop nadu ko kompanya ya ke exam ko kom ai jengkeli ba ke jing shim ya ke admit kan habakaran bekla pathai ko bor u general secretary GSU trebor lang suchen lapin pa ko jing sngo khia ban yo sngo ba ki khenna bia khon ya ke exam ni thakasin bandingkong hapo joy center kin ma de kum kini ki jing e Nakaliang ki arseng kumjo ka sinjuk uhesh nong kila kintu yo menteri ka tanak puli puthi ke jela ban tuklar halo ka benta ba dawaru ban alat biang ki samla puli banyak khonya ke examen need kumban penpau ya ka kawai ka jingsong kia ya ki khun samla hapok rijantia hi brok kawai ka bang ila bandong naliang ka seng GSU kuntub lang i perlok jong KSU ngilawan lang haju ko por ban pensngau ne ban yo sngo ge jing e jogi khna jongi kawai ka long ba ngi susi bin yo sngo gi khna ki ba appear ka neat exam ka ba gi khna ki yo lar khase beneng kong hapo rijantia lang ba ka ni ka maksurlu ngala bandong ka jawai center jawai ten ni ka seng ho ngi sngo burom ya ka NTA ba ka sarkar jala ka bala penyo center ka pensuk i khna jongi ban tho exam hapo rijantia kham tam po jawai te hendrai ka perlong pat ke discourage ne penduk mensi mi kena samla ke jongi khamtam mi gini kena ke barang ha ban litho ik exam ni na ko por po goti po shlong ke pak center hendrai hadir mi tep kai ke bajia ka longba ke sarkar ne ngalong ke NTA ki field ka management ban conduct ya ke ni examination center ke badai ban tho ya ke ni exam hapo maksurlu hapo ani hapo jawai dileng ka seng hadir mi tep iwan sene nimsham la yo kendu e principal ami no Tengim semna kendo yanu ro ke badai nak administration dai nak liang bapnya ke exam ke bakam pensusi susu ko long ba yangi ngla bandong ba ki bor bahalor ndon bawan singap bawan pensyai ki kena bopli ke bakam susi susu ngla bandong kimi kipa bopli mentang si pilai da ke mensing ke basu dia ko nu gladut mentang ke tuition mentang ke coaching center jo ki kena jo ki khun jo ki dan liang ka seng ila dawa ngla fun ru mene shau education minister rakam sangma and reudan ke meeting Ayok menikir nang UDC mau ulong chim report lagi kena nak statement. Tinggal ayok mekendu kami kepa juga kena skol. Apa masulu mana kita tahu statement report ban submit sa coordinator jong maksudlu ban pa sa NTA. Kalong ba ban pensngau ke ai kena bagi sim jing hak ke exam. Handai kumbangi tip kalong ba sos pau pi kena ke batho ke ya ke need exam. Handai ngila bandong ba almost 100% 6% ke total failure na mark question paper kala lumbu Kirong ta kirong orange, kirong sao, kirong green. Teklong keke kajing penbakla, bak pelong confuse kena. Bakani pelong baik kena penduk mensim susu iki benda piar kum kini ke exam. Kiba ilat LNT ki benda kuli doktor. Tekum tan liang kaseng in bodien kini in tholang ke NTA lang bakamil. Jong kaseng in thoru syau rakam sangma chief minister in penskau lang ru syau CM sibet hi le kata kam. Handrai kai ke bang ikwa klong demand very clear cut liang ke jongga. Sang hingi iru apa YouTube apa Wiki News ba apa Chuchanpur apa Manipur gaji aku menjo hagway pak state ko Himachal ngi so kumjo hada gi tepat ya ka ground problem jong ni ka kam ya kai ka bajia ten yang ka seng bar kai mi yo sngo mentang sini ke sos pang ki kena ki ba tho ani po examination center po juai te kritang maki ki ba shem ya kini ka apot ka ba kila sashat ha kini ke management ba conduct ki exam kum bajia shalong shopping center kam don e jingjak balong kum kene handai kende threat mentang si kalong ba ha ka sing menengkong kalau bendong ke jawai ke yok ya kini kum kini ke lat ke kubu bentok benai ke lat kubu kena bentok exam apa jawai handrai ke penduk mensimpat nak apa nak kisem ke banwan
ikena let's say yok long discourage kidu mensim bentok pun gidi exam tengingin kawai kalong bangin pak kubor ke basaj ke sarkar kedi mensim immediate action pak kubor ke basaj ke NTA bakal liang ikena liang juga ikena ujung kan ke examination center pemak seru po juai kalong ba ngaso mendong bagi don kam gidi examination center madong ikena ke bala ka e jungki ka stem jungki kelajon kot bentok exam ro dong kena bo pli ko dong fresh tilesi kim la shu ban ba kim nur shu ban thok ni exam dengan so pasti kena interfere kan ni but linga singin put up pressure dengan so ba kimi pa kim di bandu mensim but ki weru ki kena school ki kena class ki bande ban thok need exam hapo jawai center linga singi kwa ki improvement ba kan ka management ka babiang tam haki next year haki system ban wan long mi kena dong du mensim ban thok pat jawai te nani sekemat ngin budin community exam ke belangwan hapo kan ka district jongi hapo kan ka region tia jongi bat sakawai ngila bandong ru ba don kam bis getrilang ba kimi pa don kam ke sing balang don kam menu ikena school ikena ba pier gini exam don kam strong statement begin yo begin yo ka hok jing dawa ka jongi seng KSU rengkat bat ke JSU haba ngila yo ke jing ujor na kato kanimut ki student ki ba wan tho ya exam nin ha ka santri ban haka jing ujor ki kila ong ba haka te kesingi kila yo artli ki question paper kawai question paper kade ka MNOP kawai pade QRST kabalong jurian kade ka QRST henry pade don pade ki kelas ki bala yo ye kini ki MNOP henry pade kalong ka igi ba kendit ik khna ro onda kila yo ek paper kila attempt kila tho henry hadis tekenta pade kila one eye biang ngi tagi genuine booklet Tedi kini kan keba don kata ke discrepancy neliang ke institution keba conduct ini exams neliang ki bor penyaj kalau don kata ke bam shal ini ke bam berhenti keba conduct ini exams tingi anda ngelayo penyakran bi kena ngisngo ba kalau ke ke jing skosi kalau ke sngau diau neliang jongi banyu i kun samna jongi ki bala kre exams dagi snem daripada tang nak tahu jong gajing bakla jong kini nong penyat kelong ke penduno ke pen du mensim jeki samla jongi ban le ini exams ngi kumbang iso tho ke ni exam ke we ni exams ke ba don kamtam ngi kelong gajing khoi nam ta ka jente hills jongi ke balayo ini center kini ka need exams ke pen kra ke samla ban le ini ki medical exams tingi ngin bu ek jidwan sarkar ba lada kamla ban penbaj ini kam jadi benle reconduct ini exams kenang ba ki samla jongi kena pulih jongi kinom do ye kini galat benle ye kini exams ani ka por dan me bani ka singi na kaliang de sunjuk ba hech na rijantia kau presiden yang sunjuk hech na rijantia dap snya dia ka jap awa chem mugi ba gi pa kam tam mugi di student kirwan yele ye kini exam nin santarik yang dipunai yele ini exam yang genit dah apa ki jing exam ki bon ki perlok ki depan kra ki udalut san haji itu wo pulut ki kucing ki kon ki yang ki ada wan ki le ki chenong ki jangai na po yang gerlom jantia but em ki nabar yang ka state Meghalaya yang ila em hi ten rai pausi hadin udah tho ki exam chem ki wanong kong to ka sentar manda kantai ki chim chua ya akademikat ki yang ki but hadin ni te ka tu kan ni por wan chem ki le em ki question ki yo de ki wa artli ki question kam ong the QRST u MNOP dah perdi gini dah gini ki expert ko julai ong ki wato wa gini ki question em yang ka disability wa ka yang gini ko biang dah perdi ka tu kan ni por wan janmit wan de yo phone call wan gini student wa ye gini akademikat gini ki sentar pan biang gi wa li bo che yo la li summit de chim gi ki dengan ni man ka kam ka kendram but hadun ni step one the yoi bagi bagi pa bagi student da wan langge rangkat hang ni ka jing yato bagi ka kam na ka banta ka wong dia penbaik rei hadu kata chemi wadang em ka umdum ni ba em ki khna let's say ko de tip ka score ko yong ki ko da cross ka sanspa ruspa ko poi kam wong dan ni em ki khna ko man average lam tv de ka jing karpa na kaliang yong ikam ka sunjuk ri jentia kemen bahai wa ka sarkar India naka sentral ni tay NTA gamong apo ka sarkar Meghalaya yang i udah pediang gi pat kemen mahai ke district administration apo BC yang i wa kaniman ka apo West Jentia yo i snya kemen ni wa kentup lang ye i non song song yang ke Jentia ro wi wo yo open mani ke sentar pani walai po Assam ne jigi bigi tuan ki state rai mas sedang cemu emni ke kendrum kendram dan kaliang yang i kam ke senjuk he chno Jentia kamtam nanga chimet hi wa bo ka jing karpat wa bo la ka jing kentu o penbai ye ka ni ka jing khnang wa u kaun he ka sarkar la ni ka NTA manu em u priang hi ka ya ka ni ka jing bakla bat wo
correct higa yini pen art gini ki question paper go kena the talk gi kena like sub ai ke por go yang ki kar we wala suggestion with humble request I would like to request the Deputy Commissioner of the West Jaintia Hills especially to intervene this matter naga benta kena wa yo ye pelai baik ya kam ke jing kemut ke jimut jingmang ke jingkwa yang student bagi baik ki par yang ki ini tienu kejak boleh support